Eto, imamo hranu, spremamo, Nenad je skoro završio svoje jelo, ali uvek uz to ide i vežbanje. Krenut ćemo prvo od ove vežbe za triceps, stanemo na vijaču, iskoračimo napred, noga pozadi je zategnuta, prednja je malo savijena. Ide lakat ka laktu i krećemo jednom po drugom rukom ka plafonu, izvlačimo, trudimo se da vratimo pokret, kontrolisano, još 4, 3, 2 i poslednji. Vratimo ruke do sredine, idu obe, hop, izvučem gore, vratim lagano, trudim se da taj povratak bude kontrolisan, da me ne vuče zemljina teža. Još samo 4, 3, 2 i poslednji. Ajmo dalje, spustimo ruke, stanemo na vijaču sada sa obe noge na sredini. Tako, uvijemo do kukova, malo se povučemo unapred, savijena kolena, idemo laktovima u stranu i krećemo. Hop, i vratimo. Ovom vežbom aktiviramo rameni pojas. Osjećaš, Bojana? Odlično, idemo još malo. Još 4, još samo 3, 2 i odemo posljednji put. Odlično, sada samo ostajemo jednom nogom na vijači, hoćemo da aktiviramo struk, motamo vijaču do kolena, namestimo se u pravilan položaj, čvrsto, nogama o podlogu, stavimo ruku na bok i krećemo. Idemo u stranu, hop, i vratimo. Elastičnom vijačom, sa vijanjem elastične vijače, štelujemo otpor. Što je vijača zategnutija, to nam pruža veći otpor, imamo jaču kontrakciju mišića. Još samo malo. Još 4, 3, još 2 i odamo posljednji put. Ajmo sada drugu stranu. Namestimo samo isti princip. Uvijemo vijaču do nekog predela kolena, stavimo ruku na bok, idemo, vučemo drugu stranu. Hop, rekli smo, što više savijem vijaču, veći otpor, jača kontrakcija mišića. Još samo 4, 3, još 2 i odem posljednji put. To je sve što smo vam spremili za ovo jutro. Pozdrav od nas, zdravo!